Mizo Production YouTube channel and tute nit har chibai kan buk chewa March nili ninga ni ania vo inni hlim taka mang turin du sakna kan hlan chewani nimin March ni thum ni lai ni khan Myanmar mi puite chuan sipai sarkar du lawalung oilo na lantirin khopui mun rang ranga kong an zo chunjom le a ani telin an boruak asang chhozela sipai le police lam an chena tol tola warning po pe masami alovin mi pui pung khom te chu silai mu pa ngai mangin mun rang ranga an kap ta mi mai March ni thum ni lai ni a kongzo sipai silai mu tuara nun na chan te chu he chanchin buat sai lai thlenga kan riat thei china mun rang ranga mi somnga pani antling to a ni dang zong a in sipai an cherowa a zandar sari thleng khan yangun khopuya chuan sipai silai ri alari renga riat thei china yangun bi ka hian mithi som paruk anom to a hliam tuar po somnga an chuang to ania riatani March ni a sipain anka kalaimiawami tlangwal jin mio maunga kumsom pariat university kalai lain taya veng kalai industry zone om sipain anka na a achuap alo khoitel mandalei lama ankal pui kha alo nat ema wangin ahliam tuar chuak zolovin athi vele ta ani tahana chuan sipai le police te chuan zana kholaya oma piangan man mi maya kalaimiawa po kholaya mi hringan mu piang chu dimna nei mi lovin bike chuang te po sipai hian an hlapop pop maya tu ma dim doina an nei lo tawngwin ki township satua yat ko ta om usoi uina le do thin khine itafapa ko thi ha zowa kumsom paruk chu March ni thum jinglam dar nga le achan ve khan Townsend village kianga thil zorna kota sipai motor local chu akut jung tang pathum CDM sign alo muwa sipai ho motor chuang zong chu chukin munle muna an ka arona athi zui nga lani Myanmar sipai te hian an ram mi pui te hi an ral pui be ani taber mai yangun kho pui chunga chuan sipai thlona thlo kwalin thlona atangin mi pui an kap ni inan soya mi pui te din mun hi a hla om ta tak zet ani riat thei china he chanchin buat sai lai thleng hian mithi hi yanguna som paruk dawe a pali mieka panga bago a pani mandaleya som molamai na pani pakoku a pakhat naipito a pakhat tantalana pakhat taung tuinjia pakhat minghiana pani maniwa a paruk salina mi pakhat te nun na chan anom to a hliam na tak tuar dam chua beisai na sang waklo po anom nualani Mandalay Street somriat palina le somthum na apo March ni thum ni lai ni hian mi puin kong an zo le a sipai le police tan silai mu tak mangin mi pui kong zo te hi an ka pani mei che pakhat le mi pa pakhat chu sipai silai mu tuarin apmuna hian an hliam tuar chuak zolovin an boral zui ngala meichia an ka hlum ta khi kumsom pakua chawa upa makil sin ani a pakhat zokhi buddhist pui thiamani a mi puite thlawang haule boy soma aron kalchu sipai te hian manin an soi sazuya achaldara tak silaya kap zuin akapo chon turam lovina thizui ve ngalani henula hian sipai sarkar an rong tol tola an thin chetol tol ti a reve veka mase an ram le nam tu chemek chu ram dang mi ten an siam that sak don lova an ram malam hun chu an ram mi puite kuta ommani ti a rachianga mi in thi huama ke an pen laya ma ni in luma ommai mai chu khua le tui tha te ti turani lo ti a rachianga March ni thum sang ni som ni pakhata khan aram ko na chang turin ke a pen chuak veta a chua don hian a malam hun a relok nge ni thuziak a ortela kathisen hi B+ ani hiam kalau tuara kathi alo tulta ani poin katak sabung tangkai thei ang hi amamo tua piang te tan ka hlane ti hi ale khajiak ora chuan alo injiak ani ain rin lok ang ngein an ram chan tura ke apen chuak chu sipai silai mu tongfu in thi na kut vot chuan aman veta sipai kut tuarina boral zui veta ani telin Myanmar sipai le police ta chat dan hi arova tela mitam takin UN nan dema thu chu aringotan siama ataka che chu an nei lo awangin deman hlo hle a
mase UN lam hian Myanmar din mun en fia tuma rengun lu antum chu sipai sarkar hian an lo rem tilova Myanmar a hian thilom dan dik tak en fia po anti thei tari lo ni in report then khat chuan atar langani march ni thuma sipai che dan phei hi chu arab thak tak zeta a hmuna om mit nge ya mutu te chuan kotthler mun rang ranga sipai kutura hliam le thi mutur anom zel zula chen na in hal le suasam mutur po a om nual ni inan soibok sipai te hian kongzo apung khom ve po ni lo in chunga om te po an du apiang chu an pot chuaka tual laya an soisa a Myanmar khoi mun ma him ma om to lo ni in Myanmar mi pui te chuan an soya an thil tur hi arab thak tak zetani maniwa khopuya po mi pui thanem takin kong an zo chun zoma mi pui kong zo te chu sipai le police in an ka pa mi pathum thi in hliam tur po mi engemaw zatan oma hliam tur te hi mi engzat chi nge ti po riat thei mai ani lawani Myanmar a sarkar mun pui naipido a chuan march ni thuma mi pui kong zo na a tatkon township a police pariat lai mai in mi pui kong zo hi an zom ve a police somsari don lai CDM a hian an tel toni in tran pui tu pol te chuan an soi ani nimina Myanmar sipai te chat hluar na mun le mi an ka hlum na mun te chu Yangon Mandalay North Okakala Pansotan Sanchaung Maniwa le pakante ani a heng khopui jinga hian North Okala chu sipai te chat rova ber na mun ani a North Okala a hian civil mi an ka hlum zat che hi riat thei alani lova mun than khata chuan sipai te hian puak karang machine gun te po an mang ni in an soi ani tlai dar nga le mi soma po khan North Okala muna hian silai an lamet puak karenga khua atlai tiel tiela sipai lam chat na po anna satiel tiel ni in amuna omte chuan an soi ani mi pui lam hian trin dar mai an re hle a chan chu an thian te lung oilo kongzo an thi te hliam an tuar te an mu in an rilru ana in an thinrim tak zet to ani democracy nam thlutu janta leader senior general minung lai chuan ramchung television a thu chua siamin rem nalam hoile mi puiro rel na democracy lam chu soirik pakhat ma anei lova athu soi manga tang chuan sipai lam hian tlomemo in rem na lam hoi an la tum lo hle ti achianga mi puiten lung oi lo na an lan tir na an ruai tu te chu hrema awin sarkar na thok zinga po sarkar an thlop lo awanga na thok thadu lo po hrema awaw bokani soito angin mi pui kong zo zinga mi somnga pani lain nunna an chan to lain sipai lam hi police pakhat athi ve to ni in an puanga hei hi mi pui kong zo te sipai in tharum manga an nor masak ber tuma silai met puak tu khani in an soya mi puilung oilo te kutura thi ni in an soya ni sipai an cherova tual tuala mi puilaman tang rual ve tual boka sipai le mi pui in norna a ni tin deuh tho in sarkar mi poimo sipai chat dan do dala mi puilama tanga ke pen chuak an pung zela police na za om tak thok te po in an na chol sanin mi pui movement an zom chho ta zel mai sipai le police tan an nun ron chu in mi pui kut an thlak mai pialama silai met puakin mi engemaw zatin an nun na lutak an chan meka heti lai hian sipai ta chat dan hi adik lawani tia do dal ngam mani ai zon na ngai po chan ngam an pung ve tual boka CDM zom du velo mi then khat chu vauna le kha an pek baka office kai chin te po an thil ti top san turin thei top chu in ma an love mek bokani ni lai ni march ni thum sang ni som ni pakhat chun dar khat khan Myanmar atangin sipai tang lai nia in soi mi pathum chu lungkola an lo tlan chia an lo tlan chiat na chan hi an ho tu ten mi pui ta chu silaya kap turin thu an pe a mase mani nampui te nge mai thilti sual an nei po ni si lo poi engma soilo silaya ka ngot mai chu an in thiam theilovin an du lova an silai te da in Mizoram lama an lo tlan chetani in an in soi nimin march ni thum la khan police lam le BDO islungdar lamte amuna kal ngalin investigation engkim ti ngalani a zanlama not van lai phai doctor ten
COVID-19 test an nei ngala an result hi a negative fek ani nizan nilai zan khan lungkol community hall a riak turin an buat saya anom zel dan tur chu sarkar lam le khotlang ruai tu ten ruam man na thar an nei thuai arin om hetia kan then om ram ten buaina anto awang hian abikin Myanmar nena kan ram ri naya khua om te chuan ral tan anomani chuan an thei to ka tha alo dong song turin anin buat saya sarkar lam nen rem ruat na nei chung zela ral tan anom ani po in lo dong song zel turin anin buat saya thu chua an siam hlom ani police officer jinlin tet po in sipai sarkar noya na ka thok thei to lo ani mi puilama tangin CDM ka zom ve to don ani ti in ban na a the lut vele ta a let pan chong tangwal lalbiak zawa Myanmar police force thok mek let pan chong police station a duty po in sipai ro rel na dik lo tak chu pom theilovin police na chu achol san vele tari ani ramle tamle mi pui veng him tura na za om tak police na thok tur an ni laya mi pui poi soilo kap tua tran ai chuan ramle namtana mi puilam CDM malak na telve an thlang vele ta ani ramdang chanchin tharin inchhun zom te ang China le India chuan anin kar thu boi ching fel tura in biak na voi enge mozat an nei to nu in biak chhun zom zela thu manga anin kar thu boi chin fel mai thei anin rin to la in China lam chuan dan abo chele to ni in satellite television atanga an mu dan 9 TV Bharat Vas channel chuan atar lang rampani te hian thatak le fair takin in rem na kong zonga in biak rem thei dan tur kong an dap dun reng nia India ram palai ten an ngai lain China lam ve thung chuan arukin lei nuai underground lama ruam man na dang na satak lo nei ru in communication tower garrison missile da na te alo siama north east huam chung Arunachal Pradesh le China in rina bulvela chuan heng an thil ruam man tei an siam mek ti tarlan ani India ram mithiam ta chuan China hian hetia India palai te in biak na nei puireng chunga aruk arala athil ti ban san chuang lova alo chet reng awang hian atul dana zira chemai thei turin ruam man na alo nei reng ni ina soya India lampo sipai le aral thuam te atul dana zira thok chuak mai thei tura in ring renga om atul ti mithiam te hian an soi ve bokani Nigeria school nau pangruk bo te chu anita Nigeria marthlang lam Zamfara state boarding school la tanga zirlai meichia ruk bo te chu avek anni thu march ni tho le ni khan governor Bilomata Wali chuan soya governor chuan zirlai meichano pangte hi thunei tu te kuta anom to ti soin an ma ni tlan chuana tan hian sarkarin sum engma apelo ti asoi bok police ta chuan zirlai meichia za thum som pasari ta chu kar liam ta zirtop ni khan silai keng mi za chuang velten an school jangibi khuwa government girls secondary school an be nuwa an rubo ti an soya mase governor chuan rubo ta hi mi jani som sari pakwa an ni ti soin zirlai then khat chu an tlan chheman ni na soi thung sarkar official ta chuan zirlai rubo tu te hi in biak na an nei pui nga la hemi nu hian heng zirlai te hi an va in chu azalen an ni le ta ani president Muhammadu Buhari chuan zirlai te chu an ni chu lom om ati thu soin sarkar official te malak na hlot ling thei chu lom om ati thu soyani France President Louis Nicolas Sarkozy chu ei ruk na thu buaya thiam lo chantir ni in France court chuan kum thum lungin tang turin achung thu arelani kum sang ni som pali khan just tham tuma pu na thiam lo chantir ani a he just ne na hian case poimo pakhata information poimo ahril ani chuan na thazok pek ain tiam nia soyani kum somruk paruka upa France President Louis lawyer te chuan an khin le tur thu an soi ngala chumi ma chuan zalen takin aom theidon thowa in khin buaina hian kum tam a o turangai ani bok just Christine mi chuan conservative political Sarkozy chuan athil ti chu adik loti arsia ani tia soin achet dan le aloyar ta chet dan chuan mi pui te hne na justice melhem takin an siamani ti in asoi
France President lo ni to zinga kotin thiam lo achan tir hnung ber chu Sarkozy thlak tak Jacques Chirac kha ni in ani po kumsang ni som pakhat khan Paris Mayor ani lain atho pui chu Paris City Hall a na thatak asiam sak awangin kum ni chung suspend sentence pek alo ni to a Chirac kha kumsang ni som pakwa khan athi to nge ani Sarkozy nu pui Carla Bruni chuan a pasal pu na chu omzenei lova in hremna tia soin an beile tur thu asoya thudik hailan ani ang ti ina soi Sarkozy hian kumsang ni pasari atang khan kumnga chung French president di na chela a president chungin anti immigration policy khau tak kalpuin French economy reform turin ma alala sa mase global financial crisis in anang hlau thunga tuna thu boiba ka hian Sarkozy hian thu boi dang nei nualin thlale hian big million affair case ti mai kumsang ni som pahnia president ni tuma abeina man phalchin bak sum manga puna ama chondon boka hei mai baka hian Sarkozy chuan kumsang ni pasaria campaign aneina khati laya Libya ho tu Muammar Gaddafi ne na tangin fan alatia pu ani bok thu boi anei nual chungin Sarkozy chu right wing jinga alalar lea Francin president kum khat nuwa an thlang le mai dona chuta chuan a chu le lawang ti po a chiang lo ani